ade ache bia so e no ma ni producer se jo to nsade fro Owura Shadrack Abrefa Mensam wono e na ye waye director e wo ye bono mantami mu sen asem no ye yente ase ani o na de atue mu ankasa ne sen penyimfo aye ne nhyehyɛ sɛ ye fa mantam bia no babunu ya obopam niema ya omudwumadie no sabia kranto eso ani na aban ne mramu nsoso no omo business certificate ne niema omo ye nyina ya ye kama pa no emu bi na aban aso masene obi bia obetini pass through the process no procurement process ne niema ye nyina ya obe qualify no penyimfo be ma no Ghana titisika no million oha na ye de manwa ono no nsoso ebe fa ye de mrantia ne mmabaawa no be yenum ebebre no na wa kire o madwuma within a period of 1 year ebra za mrantia ne mmabaawa yi wo na se a yesu adwuma ne nyina nso no na wayi fo eti o mo kabosumi bia kopema fe no ya o mo ho beso o mo so so o mo airport mo na nyame bua na so o mo pon mo ho so no a we are going to set them up ya ebe mo afidie enne ma kakra ebe bo mo matuma pon mo nua tele ni bia otie ena no pe nanso so no ya bie ya pono ama obia so wo pepa ni so ombra na oni emedi nkomo no mfa ne nkrata ambra ene no se wantini anko online anko apply a youth employment agency ya offices abu ewo bono region ba bia ya ne kese no udru ize a kese pa no ewo ho ya obetini de onkrata akọ na ya twere odin ato ho ukobanda wanchi time doma Sompa jama babi bia brekum ye offices wo ho a obetini de onkrata akọ na ya wie enwa wie no mesre mi nuanom mo wie sinya high school ya o pepa so o mbetini asua ade pam no se ye portal no ene uko internet cafe na obi bia o ye registration online na obetini register ma na o de print out no aba wa ye for office yankopon bo anase ye wie master for yi wie a ye beto nsa afre ye nuanom mo pepa na omo nso so de omo de aba wa ye nimpanyi enu achi Owura Shadrack Abrefa Mensam editu dwasen se kobani se bono manchami munko a yenya nipa be se aduanan nipa aduonum ya wo mu nimdie a ye de ama wo mu wa adepam wo mo hya ase de ye adwuma na emabuno a wo mu tena mantwe baabi ebo nkomo ye ni adwuma ye enu nti ne ye koye saa de we a ya kire ye nya aban amane no eso betin ayade a sempo bunu ha nipa duonum nipa duanan nipa duasampo ne betini nya saa kwanye ya egitum se ewo se eyenkranhye ne yenyina nso so yetaya ban na yehu se se de mpanimfo se achia emu ye esen abebuo no dodo no nyina ebra mu odin ya yenyina yenim se niema mu odin the Youth Employment Agency had such an innovative program aba ya eso mabunu beye sebio miensa ya yewo wanchi mienu a yewo banda numa sebi yewo brekum ana miensa yewo sunyan na ye boa omo se ya legitum se mantie be yedunum ebetini nya kwanya ewo nipa miensa bia ye de omo abasunyan isfo nipa be yedu ebetini nya kwanya wo mienu bi de nako wanchi ho. And let us look at the ripple effect of nipa omo no so betini afasa kwanya no so enya odoni pepa asua adwuma no ye nya na manyo sem sebi amanyo ko bi na ba ya asa ne ma ye nanzo wayi efo dwumadi a ye die no ye nya na manyo sem enya MPP colors enya enya NDC colors obi bi opamade opam ne yie ya oba ebetimi ahwe ne niema mu hu se o se ma na konya no we will do that with devoid of political affiliations nti e bie ya pono mo bibia ze mra mu odin si yetimi aye sa ne ma ya na o se nyina nya gidie wa ban mu se yenyina bompa pata na tia obetimi aye de dɔɔso a esense aya onipo kasa yeyi Owura Shadrack Abrefa Mensam wo ye bono mantami mu pani kwankyerefo a Youth Employment Agency no oda no abusua wo de achi wo ye Facebook so a behwe ade wo wani so o enkrofo bo adwuma nkasa na aban aye hyehye bi de abase sesi a wo betwa bet na wadie no sika wadi no wo ha mu chichemu edu aban gye se eto ukotwa loto na wudi a wo ha mu chichemu edu aban gye afri sika wudi ye mu se eto agro biara se ya no se me kotra me lak ya hwesa agro ni bie no ukotwa na wudi
sika wudi ye no aban beje so tax wo ha mo chichemu edu obi atiam ebe na sankomo we enne dai ena sha asienti enne se obi twa bet obi twa lotto no wokodi a aban beje ne to 10% e de free so na enne dai ena Sompa kase bo ye ko odwa so na ye ko bisa emrantie ya wo mu twa bet ni bie eze ma no mu twa sienti yentwi mfo mu nka ho saa emrantie na wo mu twa bet ni bie bisa wo mo se enya bia bet no aban beje tax free so 10% muso musain ehun nya sisi ai because youth no be bra because oni pan kwa bia bet no be twa no kwa no ondi obi atwa bet be 2 years no nya ndi bi da tinne na obi di bet na wo say ma work 10% me de ba beto we ni so once aban say into ankwa de say oni hweka until the best thing so odi a no mo 10% no ya mom simple wo na be shisha wo plans na wo di be pesika na wo di koye oduma na wo di ko buwa wo saru we ba na e betima affect e pa because unya ko twa bet na wo betima di be 30 million na minim 7 na 10% na wo be twa so na minim 7 na wo be nti abasa na ya ye twa bet no o me yifri ho de ka be buwa e pa because ya ye twa bet no adwuma ya kura ye koye adwuma na e diska na baba twa no enye adwuma kitwa obi kwa koye adwuma na bresa na wo de be hihye bet na wo ye like bia na afa sa na muti kakra fi no asama mo ende bet na emboa no kone ne emboa ye because bet enye se de bia na obi twa obi ti wa ba de bia watwa wani 10 saa watwa bia 10 times wonya ndie na se ba ko na obidi no san beti tax afiri wa mfa so be na wanya afiri wanya hwe mfi oyi firi wa nkebe bo na se nko ye bibi kitwa bi fa ho a kebe bo se abia ko ye die se Ghana ye wo awunya hiem ti se tax number ma ebia na ambo na ba tax na do so nko reduce so ma ya kebe bo ye pa na udi echi ewe Facebook so Sompa 98.9 na be he o emrantie na no patutu abra wo ko ye no no omudi nko obi ani abre wo hyehyɛ adwuma kama udi echi a Sompa 98.9 FM na he wani so ade na cratch ba ko ye adwuma ewo bet ho ni bie enna woni Sompa kase bodi nkomo no wo kyerɛ se saa de we nya bamu se wom enne dai kura e hye ase no nipa ni bi edru adwuma mu ho na obisa se pacho yesi enne na banje tax 10% afri betin so no ahya ase na woka se anepe na wasan ti adwuma no ebegu so bad for adwuma no ema customers be go lose interest and e betina no nipa do bia kwa hye dan ba no because bia hu se na start obi aba no obisa tax na start na woka ane a no jeje na onti sana ye be we kene sen ya tene sen be ni sen na wa ye ebu adwuma na nkasa nti me hu ni me de ka tax na de ka hu nhyɛ da hu hia sisi ai for because to ne na se fo ni na e wo hono ma na yetua and then I always say yetua say ka lorry friend those things na yetua na nkasa ne no once a long distance na bi ma we cap no mo de ato na o mo de ato friend so ma yetimatua wo be yi no afiri hono so the so yes ye benya kaka youth adwuma bia ni wonum de benya so ye betumbe de kaka so taxes ya ba so me de benya ka hunya se ka tax na wo se ba so sisi ai abusia obi oye adwuma ewo ba bia ye twa beti oba Sompa 98.9 FM na wa hwani so ade amanfo ani abre hihye adwuma na ena no pai sankomo emani muso pa ewo Sompa ade ache bia so ema bedwafo a etena dwom kan na kwa me nkwanta bisa ho no won bobo madwen fa ho kyekere madwen ekeka de won beka bia na abedwafo a won ba de ogina mu de ma NPP amanyoku no eyowura jeisa akode wakasa no se ono wo ye kristoni na kristo sumu no yeso wo ye wadwuma bia anka tuaso wo ha mo chichemu edusa entutusu adudu enti so no kristoni otua entutusu adudu onim Jesus Christ and Nyankopon accounts onyankopon wonye free SHS onye kwotokrom kwan onye Berlin top kwan nso yetua ntotoso dudu na sa ban eje tax 10% pe
ewo bet so e de asisi adan yi akwan ya free SHS we ni born ni say so bad for me de me Christo free say ya we Christo for the be example. If we Christo ni na oje Christo somje a minim say nyina yi nim say free be 10% tight. 10% tight wo na si tua na Nyankopon onyi kwan, Nyankopon nsi hospital, Nyankopon on fund free SHS. Na say we are comfortable to pay it when even God doesn't have a bank account. I know, say, in the spirit of that same, if there are taxes, not say justified that. You say carboni be any. You have be to say bet any lottery any idea. You say it is one avenue. Government be who says a baby a boomia, sector be a boomia. You have to look at that sector and see how I also as a government, Also bit many kakra free home now, so they are bomb mine hombra. Now we are here for yeah. Bebia ya kasa di and say a book as a honor the standard of ruling. And I said the standard when it comes to development agenda be a we are self financing. Bebia ya taxi betting any lottery. Until it's a bet any lottery, you can see a taxi. I don't think say a BBB a out of this world. I don't think say a out of this world because betting, say yetimi a taxi betting na ebema mine no yebetime nya sika e de akoso de aboya e de aye e de akoso e de aboya aye ho bra. One thing grandpa and nana meetie grandpa from one Muslim cleric be one say o ka say even cry ko Quran mu a Quran cry de tia betting completely. Quran cry tia betting completely. And what I am also aware ne say Christian faith in so cry is even against betting. And to say fundamentally as a people in this country a majority Christian and a Muslim country in the crowd here. And so Ghana is more like a free religious state. Baby, how person some kubiano, ubetumasumako. Ora Jaisa Kodia, a bedroom Casama from Muba, the ma NPP, Amanoko, where Bono Mantemimun. NDC, Amanoko, bedroom Casama from Muba. Ya what na say was some party at Biaso, Nanan Quantabi said him Ekasa ne a ye shake, Moro, I would do. No wakasa no si aban enti waje to agia afedie chacha so je soto akwa yese chese amamu no bunkama fa government no so no hu ni obeye enti obi akọwe ni le loto obi kai obi ni ne bet ya reno okonya ba ku bia wanya be bia reference 100,000 you are taking a whooping sum of what 110,000 what sort of event is it sana tax ade if you are taxing bia o tesoka one thing about Ofuriata man no ni taste for sigana so too much spectacle na share na so too much we have 11% of the total fight ya mo betisi obi my bet no make oni bi da at the end of the day okonya bi di ya wo 10% kwa fa kwa kodi we je kura so na kam de ya the park hydrin mu diskana mu kodi 1 million na mama for pass you $1 million stranded ajua be ro mo ya o nya seska o ma bobu 673 billion tell me what they are doing Onipo kasa ye shake Moro awudun Ojremu wo Sompa de ache bia so anopa yi e wo 98.9 so de ma NDC amanyoko ne free chacha twemu ne yewura amanyo semmu NPP amanyoko ye hyehyeye ya ba bia wo muni emrahye bedwafo no mato oni din se orphan constituencies sabia yi wo ma bie nkrata mu se de obaso ya emrahye bedwani no ebia form krata awie ebia submit akasa vetting beba so Buno mantami mu penia weye enhwehwemu sanso ye director of elections eyowura Henry Osen wasre wona wo mu afankrata awie ne sen u kwhye sumase aye ye wo kampe amesre wo hwe no wanko kakasa ntwi ente saa ye beyiwe fra agro ni mu aspirant bi o kan asemi fa o colleague aspirant ho a ebekura ni mase ana se o ma wadamfo bi ana obi bia oye wadwuma e kan obi ho asem eno eye kwan a ebetima fa so eyi sa nipa no free dwumadi so ba vetina na yenya evidence bi se why bibi a etia MPP nhyehyeye na ebetima yi wa so ana se yi wa frame o kaya eye 2020 no mu oba bono regional ganka Sunyani West ye abrante ba ko a ene wakojoin ne
NDC a friend Bernardo to BOT saa dwumadie na akopeke ne form wie no instead of sanka on na chief before ebekọ akwatena fia akofele forms no ko gina krom ho domase odwam domase na odi MP ocheso atem na obi so edom ye record ye edbai nti oba ya ye kenkan emra ne kire no a ma ne hu se na waye etian ayi ne film no wanti ne ho ase ode abufuo yenim se be afutu ama amanfo enyina saa dwumadie bedina afi mu na ne wo mpa ne se yenom as political party no ye be yen hye bia se ebeyi obi a kan bia ni ne ho obi a ye de ko dwaso a ombeto eno no na dwumadie a ehye yensa se ye na ne nyina mu no de bɛka ne sɛ research ne saa nneɛma no nyinaa na polls ne opinion polls nyinaa bɛba no na yɛkɔ wiaa ne abatoɔ enti yɛ Ghanafoɔ a ɔmowɔ saa 6 constituencies mu no ne ɔmbɛka na obiara nu hɔ a ɔwɔ gyidie bi sɛ yɛbɛtumi alusu 2 constituencies ɛyɛ Wankyi ne German South ɛyɛ Drobo ɛnso 2020 yɛlusu yɛ onipa ɔkasa yɛyi ɛyɛ owura Henry Osei woye bono mantamimu Director of Elections and Research edema NPP amanyokuon na ye free bono mantamimu no ena ye fa kire ya akọ bono East mantam no emu pani a wono so hwe abato nhyehyeye so edema NPP amanyokuon yorua Paul Yaokumi ekuma wakasa no se ukọ bono East nipa adionu miensa 23 ena wo mu nyina tumi afa nkrata na o ma submit was ye chair mantam ni mu no bono East na ewo constituency edu baako ye to about 2020 wie no NDC nyamu nwotwe ena omo de miensa peche MPP fo miensa omo de chair wo no eyen Tachimai South Kintampo South ena Pru West ne santi was dia kasa se wo mu hwim efri NDC nsem no ye nwotwe enti wosre wo mu ekọ campaign achidifo obi anhwe ne kasa mu yie no ochina bi ansa nkofan tetimu ebema party no na namontuo se obeji nkonwa enwotwe no akọ no owura Yaokuma ekasa sei apetogo na Joseph Kwaku Abonka na David Yamonsa nti o ni family nfa na pekeye omo nyina so esabiti ehwe atebudu amantia ehonso ni family nfa na o Honorable Kofi Amakohene Kwakutia Ose na Abu Isa Demia na Tachimai Honorable Otijaku na Sompa Ifa Kofi Mpanyinu na Nkwaza no Jacqueline Batima Ponsu na World GT Akosa Ata former DC no nje honso Mpanyinu Nkwaza South so Mpanyinu sa Harriet Sabatin Okun na Honorable Charles Kunadu Yado the first semi wester the honso nipa 9 Sunyani Baben Sadiq Joseph Kuma Maki na Kwabena Ocho na Joseph Safia Sani also sani na nipa na do so fa ho na ewo nipa nu nti ho de wo doni ke Ibrahim Achibra Nshirapa Kwabena Nicholas Bitakan Dichu and they were Tabu Kwabena Desmond. The last one DJ Kofi Jima Then the last one Kintampo North your Isaac Bafo Amiao the current MC and Dr. Kweku Anani Jimbi. The head breakdown now you better see data every constituency on the platform their constitutive regional vetting committee will get a representative from national and so without help. Then we vet vetting the next after waiting the next process will be vetting and the date will be communicated to the media in due course. All right. Even if there is a need, say any day PR the bureau course some of you should be around that. Senegal, you are eventually among Abdita. Party, you know one. Onipo kasa yei eyora Paul Yaokuma wokọ bunu East mantam ni mu a wono ena ye pani a wo hwe abato ho hyehyɛ so edema NPP amanyoku 5G drink no de afoforo wodwa so na de tie nie awia ne nhyada mmɔ na wokodi aduane emu odura wo ye adwuma edin a na sa wa bre wa ye no fon fo ahwe obeda saa enti wunya 5G drink na
eboa ma hoden sonko ba oni padua ni mu miso fruit drink de o ye bia fa boso utwa bet ya fa boso udo afa boso udidi afa boso ukan news afa boso uton eche wo shanton chen afa boso adwuma bia ye no ye de miso fruit drink and a boso fi sen ede asomuduro nim ena hoden so ewom eboa ni padua no wakwan bebre so Ghana nuaba no yakeka bom ya waduaba bia de nso ewo ho no da romanti ena wie yi ye besom wo owura akwadwo pepra ena yakase eboemu samufo panin Prince ene Brown ede yakọ Facebook so DJ Kazopi ena direct sound ene video bedin ede akuenya ko abro no ma medamu nyina ase ema mummo ene tie